باب 210 درس إن رياض الصالحين يوتا فضل يوم الجمعة بره كون كون إن يلاند الجمعة ووجوبها وقت الجمعة والاغتسال لها لوتنا الجمعة والتطيب أورني تقول والتبكير الدوغل يها إليها فاد الجمعة والدعاء يدعو يوم الجمعة والصلاة يجول على النبي النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن يلاند الجمعة وبيان بانغول ساعة الإجابة سائم دعاء جابتو on e nder juma wastihbab eidegol ikfari du'ingol zikrillah jantagol inde Allah nden baadal juma bawo juma on salminama wallahu ta'ala fa idha qudiyati salatu stayni jultate salminama fantashiru sakite tunnon fil ardi kalidi imme yahongollo yon dabbo yon wabita fu dabbo yon min fadlillah mobbe bural Allah ngal wata on jodo tumbidiro juude wadhkurullah jantudo inde Allah nder non dey kasiran moƴƴa bawo juma o salminede لعلكم تفلحون أم الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم قبور مؤبد إن يلاد فطلعت التي عليه إهور موت الشمس نانجك بمعنى يلاد ويتا يدنيك بعدين فوق قبور مؤبد يوم الجمعة كن يلاد الجمعة سبنا فيه كأمير خلق آدم باب آدم تغى وفيه كأمير أدخل الجنة ونادى الجنة كان باب آدم وفيه كو ماير أخرج منها ويالتنا كدي اندر الجنة كو اندر كو جمعة كدي دارنغال دارتو كو جمعة كدي الجنة ناتو كدي رواه مسلم. وعنه جتما مكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ كلا سلقيلو مؤي فأحسن الوضوء مؤجن سلقيلو ثم أتى الجمعة رفتي وارك جمعة فاستمع وجنتي خطبا وانصت أدئي وأنصت أدئي مؤجن غفر له يا فانتم ما بينه kala bakkat ko hakkunde den jumaare dum wa baynal jum'a e hakkunde jumaare wonde arde nden wa ziyadati salasati ayamin wuri o beydante kadi balde tati joni juma yontere den nyande o beydane asewe o beydane ala o beydane tenen wa man masal hasa kono non kala mawludo ko ciuri ka sujjata do wi'iti ka sujjata do fagad laha haray o bewi rawahu muslim na fele makam mo danne ni telephone ma mo dekorosi telephone ma mo ngani ke ma mo wadi dum do mamo jindi e toragol fi sabilillahi mamo inni yo na ferema dum don kany wa anhu yattama makko an nabi sallallahu alaihi wasallam qala amaki as-salawatul khams julde den joy wal jum'atu ila al-jum'a e jumaha e juma wa ramadanu ila ramadana e suma e suma mukaffiratun dido mo wadi di ha mo yi ko di yafoto di ko di hobbitaydi ma baynahunna kala bakkat ko ne hakkune majji sarti e rajutoni batil kaba'irus tay woni bakkatuji burdi jaddude din wodditama rawahu muslim kon on bakkatuji burdi jaddude din on non tay kan numéro téléphone 628 60 53 09 657 ka sel ko même numéro 631 ka intersel même numéro wa anhu jattama makko an ibn umar radiyallahu anhum annahuma no kambe dido سمع بناني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هماك على أواد من بره هرم كهور من برمك لا ينتهي أن أيها حديث يؤتشو أقوام يمبه أن وديم غاي أتشو قول مقبع الجمعات جول قول جمعة سيكو جمعة ووتر انديك يكون أتشو قول جمعة يوبي أتشو يوبي حديث سيبه أتشالي قال دا انغانتو أولا يختمن الله ما الله فرمي نوتا ala qulubihim edo berde mabbe den andi no wi'a ben khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatun kun do hikki yeso don ko walahum adabun azim thumma la yakununna riftikadi wallahi belatato min al-ghafilin on sajiya be welsindi be haram gollel mabbe fo don welsindi be rawahu muslim an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah wande nela Allah sallallahu alaihi wasallam qala umat إذا جاء أحدكم ستيوني أريغو دمودون الجمعة جمعة بمعنى سي جمعة تريغو دمون إجان فليغتسل يولوتو نو جمعة كان دينغولين بنكو جاء دي سنة جمعة متفق عليه ونبي سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماكي غسل يوم الجمعة لا تقول نيلان دي جمعة واجب كوا ديدونغول على كل محتلم إدو كلا هوي جتيلو بمعنى هل فعدو غوركو متفق عليه المراد كفانا بالمحتلم هو يتغو أي البالغ وكهل فادو والمراد كفانا كون بالوجوب كواديد وجوب اختيار كوادان دسوبي نغول ونازare كوادان دي وادي دي وس كوادان دي فريلا
ɗawli rajuli wano ko neɗɗo wi'anta li sahibi ɗimo makko on haɓɓuka wajibun alayya, geɓal mangal woni farilla e hoore am ko be mi totta yi masalan wallahu alam. wa an samurata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu maki man tawaddo akala salligiɗe yawmal jum'a fa biha wa ni'mat, aray ɗum moƴƴila bama hawri kono waman yaghtasala kala lootiɗo fal ghuslu afdal, ko lootagol ngol ɓuri moƴƴuɗanani ko ɗaɓɓa kon ko ɗo wuri ko andi ngol en salligagol simple yaka juma o mara bakkat mo mari barani, kono noon sikki wo ala ko lootagol ngol ɓuri moƴƴude. rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun. wa an salmana radiallahu anhu qala qala rasulullah sallam nelaɗumak la yawtasilu rajulun, neɗɗo lootota ko yawmal jum'a ñalande juma wa yatatahharu o laɓɓintino o yi ko wiyete rajulun na yon sikko ko gorko woni ko fanda ko neɗɗo fo. wa yatatahharu o laɓɓintino mastata'a noon wono wawiri min tuhurin immorde e laaɓal, wa yaddahinu o wuji o nebbam ma o parfo min duhunihi immorde e nebbam makko ɗan ha moƴƴa, aw yamassu min tibi bayti ma o mema parfum ko woni kon ka suudu makko ndu ha moƴƴa, tumma yakruju refti o yalta fala yufarriqu tawa kadi o sendidirali ko ɗon bayna isnainin hakkude ɗiɗo, tumma yusalli refti o juula ma kutiba lahu konko farlanamo, tumma yunsitu refti on tigi deƴƴi ida takallama al imam si woni imamu on hino yewtude be mana imamu fuɗɗi hutubude, hay goto waɗata ɗum ɗo illa ghufira lahu si wona yafantemo ma baynahu wa bayna al jum'ati al ukhra, kala bakkatu ko woni hakkunde nden jumare nde o woni e muɗum ɗon e ɗo e jumare wonde arde nden. rawahu Bukhari. kono toujours ko idajutini batil kaba'ir ko si bakkatuji ɓurɗi janɗude ɗin woɗɗitama. bon ɗa ka wiwɗen ɗa falay farik bayna isnayn ɗon harɗen hatojino ko ɗum woni waɗugol pensutugol ɗon, kono tawi woɓɓe noddi si landal en waɗi pause fi jabagol ɓen ɗon. mi mana ko fanda sendidirgol hakkunde yimɓe wona e nder ko yaata kon ka juulirde ko ɓisotoɗa hakkunde yimɓe ha rambutiyasi no woodi fanda wona ɗum koko arata ka juulirde tawa jolkum ara inna oɗa yo dirirto wiya oɗa yo dirirto ɓisoɗa hakkunde maɓɓe, tawa noon no gasa ɓen ko nene gotoɓe ma ko jaatigiɓe ma ko aaden e ko ɗum wona faalaɓe kottodirde, ko ɗum woni ko fanda sendidirgol hakkunde ɗiɗo. si ari a tawi jolkum ko yawi hen ñeelan ɗo, si tawi ɓe faalaka sendodirde ɓe fof ɓe ɓattora e sengo oto ɓe accanama sengo, si tawi noon o yadiriri to ɗon na an sendidirɓe anda si faamike feƴƴen ko ɗum marno ɗen ko waɗen ɗon e tambi seeɗa tawi ɓeeɗa noddi appel. rawahu Bukhari. wa an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallah nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala maki man ightasala kala lootiɗo yawmal juma ñalande juma ghuslul janaba no janaba lootorte no netto tumma raha refti o yahi law o hirndi o yehi fi saati lula ka sa'i aran faka annama qarraba badana san, a sikkay o itti sadaka o ɓattori ka Allah ngeloɓa. wa man raha kala hirnduɗo yehi fi saati saniyati ka sa'i ɗimmo faka annama qarraba bakaratan, a sikkay o ɓattori Allah ittugol sadaka nagge. wa man raha fi saati salisa kala hirnduɗo yehi ka sa'i tataɓo faka annama qarraba, a sikkay o ɓattori Allah kabshan hirsugol sakadi sadaka aɓrata marde jalaɗi. wa man raha kala hirnduɗo yehi fi sa'ati rabi'a ka sa'i nayaɓo faka annama qarraba dajaja tan, a sikkay o ɓattori ka Allah ittugol gertogal sadaka. wa man raha fi sa'ati al-khamisa kala hirnduɗo ka sa'i jowaɓo, kono noon mi nela goto e men huulangol ɗon, faka annama qarraba bayda tan, a sikkay o ɓattori Allah ittugol wofonde sadaka. en faami eto ɗen ka hakkunde ka ngeloba e ka nagge ota ɗum on fuuto e fa ida kharaja al imam, soni imamu on yaltiti ƴawi ka minbaru salmini ƴawi ka gangunal fi hutubugol hadaratil malaikatu, malaika ɓen fof mo ɗum ara yastami'una dhikra, ɓe jento wajugum ɓe ñobbaɗeri maɓɓe ɗin muttafaqun alayhi. qawluhu maku nelaɗo ghuslul janaba lootanagol janaba no janaba lootorte ay ghuslan ko lootagol ka ghusulil janabati wono janaba lootorte fi sifati ka sifa, nasi ko wigol ko lootagol janaba hara hay o wonda e janaba, ko lootagol legoy no janaba lootorte fanda. wa anu jettama makko anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara ɓe jantike yawmal juma ñalande juma fa qala ɓe maki fiha hino e juma sa'atun sa'i la yuwafiquha hawrodirta o sa'i ɗon abdun jiyaɗo muslimun julɗo o watawa kanko qaymun himo dari yusalli himo juulude ma himo torade Allah yasalullaha shay'an o toro Allah goɗɗum ɗon e on sa'i illa atahu iyahu si wona Allah okkaymo konko tori. wa ashara bi yadihi
o sappori jungo makko gon kanko ne laaɗo yuqalliluha tawi mo fanɗina noon sa'i hun kun kun juuta hay e seeɗa sa'i hun kun ko raɓɓuɗo ko muttafaqun alayhi ɗum ɗo ɓay noon en yeetaga ko sa'i hombo mana ɗum ɗo ko holli ko yiɗen tinno e waɗugol du'a e nder ñallal ngal fof andi ko ɗum waɗi siɓe inni en to e ɗuɗɗingol jantagol inde Allah e ɗuɗɗingol du'agol tayyib wa nabi burdata بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنا أسمعت أنا نري أباك بما يحدث ما يوت عن رسول الله كو جتنا لا الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة في فياك أو دو ساعي مدو أجابته مدو الجمعة قال قلت نعم منني سمعت منني بين أن يقول معك wonde manna sami'tu minaniri rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hibe maka hiya wa on sa'i ma bayna an yajlisa al imam ila an tuqda salah wo ko hakkunde ka imam on jodi don ka gangunal no khutubude wo don ha gayne khutubede ha gayne julede salmine rawahu muslim o do o yiwo onaniri be makko woni laado hina maka dum kono na goto jodo hulita don tum banane laado maki وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم عندكم بريمو يدعي لمن إفو يوم الجمعة كنيلان الجمعة فأكثروا دين علي من الصلاة إمضي جول فيها مال فإن صلاتكم عندنا جول دموعون دم معروضة قوية بتتين علي رواه أبو داود بإسناد صحيح بريمو يدعي لمن كنيلان الجمعة دين جول قول إيان عندنا لاد دون نلا الله صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم